Watazamaji wa Hiti TV, amjambo na karibu tena kwa kuifuata program zetu za kila siku, na ilikuwa ni siku mingi hatuaparetre tena kumtandao, lakini leo tunapata urgence na tunasema acha tufanye kitu ambayo itakuwa ya maana sana. Na kama vile kawaida, mbele ya kamera tunakuwa na mgeni, na kabla hatujaongea chochote tutamwalika ili aweze kujitambulisha. Karibu sana ndugu. Asante sana, nashukuru kwa hii mwaliko kwenye Hiti TV. Kwa majina mimi naitwa Johnson Batey, na nadhani wengi wananifahamu, sio mpaka niingie ndetaye. Asante sana mtazamaji mpendwa, kama vile niliwaambia, tuko na invité special. Yeye ni Johnson Batey, na wale ambao wanazoea utilize Facebook, mitandao mbalimbali wanamfahamu kabisa kwa jina la Johnson. Tulizunguruka sana ku Facebook, tunaangalia vraiment SOS isha circule, na tulipendelea sisi Hiti TV pamoja na watazamaji wa Hiti TV tujue, je, hiyo SOS yenye mulisha prepare, tulisikia kwa mtu mwenye alilumia, bakamfanyisia ma transfer, vitu vikashindikana, bakafanya huku na huku. Unaweza tuambia, je, ni mtu gani ili mtazamaji aweze kumtambua naye? Asante sana, tunashukuru. Kama mliona hiyo sensibilisation, kuna ndugu ambaye kwa majina anaitwa Tuungane Lukaba Sami. Anakuwa mwimbaji wa kwaya msingi la kanisa la Wasabato hapa Kituku. Ndio. Ilikuwa siku mingi, alipata ajali, alianguka kwenye pikipiki sababu apare kufanya kazi ya uimbaji, anakuwa na familia, alipata ajali. Sasa hiyo ajali kaumia kwa mguu, ndipo kukatokea kilonda ambayo ilimtatiza. Anamaliza karibuni miaka 8 anapoumia. Alikuwa amekosa dawa, amezunguruka hospitali zote, alikosa matibabu, lakini kwa bahati ya Mungu wamemwelekeza akapata mganga wa kumtibu, ila anakosewa. Ndio maana tumelance ile sensibilisation ili kila mtu afanye geste. Unaangalia kugonjwa miaka 8, ashauzisha kila kitu, kila mwayo tefamie ishaka jaribu na warafiki, hata kwaya ambayo wanaishiriki, lakini inafika kiwango wanaomba msaada. Ndio maana ya hiyo sensibilisation. Asante sana Johnson Batey. Huyo ndugu sote tunamfahamu ni kwa jina la Sami, na wengi wanamfahamu kwa jina la Tungestone, si ni hivyo? Ndio. Alipata ajali akalumia, nimesikia anamaliza karibu 8 ans na iko na maumivu kwenye mgulu, si ni hivyo? Alors, ile sensibilisation yenye mulianza initier depuis semaine passée, est-ce que watu biko na itika ile mwitu wenye mko nafanya ma sensibilisation, est-ce que biko nafanya quelque chose ou ma contribution? Asanti. Ngoja nichukue nafasi hii nikishukuru kwanza wale wote ambao wanajitahidi. Unajua, wakati tulilance hiyo demand, watu waliitika mwito. Kuko watu mingi biko natufuata hapa mu vile ya Goma, na wamingi biko najiuliza sasa, ikiwa ndugu Sami tutapenda tumsaidie, tutafanya namna gani? Tutaenda tudepozele makuta wapi? Est-ce que unaweza expliquer watazamaji ili waweze kufanya ile tendo? Asanti. Kwa wale wote ambao wana moyo mwema wa kusaidia ndugu yetu, tumeweka namba ambayo ni Airtel Money kwenye kila mtu ambaye anaweza tuma kidogo yake. Numero ni 097 11 31 305, 097 11 31 305. Ukituma hapo itafika kabisa, itamfikia. Sasa ndugu yetu Sami, traitement deja zishaanza wala banachunga njo batu ba contribuer ba recolter le makuta kidogo njo baanze ma traitement? Unaweza tu expliquer jo tujue kama situation kule inafika wapi? Unajua, anamaliza huko siku nyingi, lakini alikuwa kwa kweli alipata mganga medecin, alikuwa hajapata, hawajaanza mtunza. Amefanya ma traitement preliminaire, kuna dawa alikuwa nakifuatilia, lakini mganga mwenyewe atamtunza alimwambia kwamba ifo afanye operation, na ile operation inaomba gharama, na ndio maana tulilance sensibilisation kwa kuinisie kila mtu. Sana
Bwana Johnson, na kwa watazamaji wale ambao waishafanya quelque chose juu ndugu yetu Sami kule kwenye iko apate matreatment, vraiment tunabashukuru sana, Mungu awabariki. Na lakini njo kazi inaanza sasa, kazi haiyafika fasi, donc biko na besoin yetu tena, ni kusema wale ambao wale benye habaya contribuer quelque chose juu ndugu yetu aweze kutoka kule, na wale benye swat viko na ile bonne volonté mais walikuwa habayapata moyen swate kwenye batatia ile makuta, tunaweza bambia nini kwa msaada, tuone kama kazi itaisha mbio mbio na ndugu yetu arudie hapa Goma. Bo, asanti kwa wale wote vraiment wenyewe walishafanya geste, Mungu awabariki, na wale ambao wanahitaji fanya geste, nimero ni ile ile, unaweza tuma ku Airtel Money hata ukwe kila pays yenyewe unaweza kuwa ndani, c'est possible leo. Na kama uko na difficulté unaweza niandikia ku Facebook ni Johnson Batey, au na nikontakte kwa ile nimero yenyewe iko afishe kwa ekra. Sasa ukituma kabisa zitafika. Ndugu Johnson, wewe unajua situation yenye kwa Mugoma, situation iko nguvu sana, surtout côté finance, makuta inakosekana na watu ba mingi biko nazania swate ni vitu vya grave. Sasa vike makuta inakosekana, unaweza ambia watazamaji wa Hiti TV minimum ikuwe omwe ngapi? Eske minimum itakuwa $100, eske $50? Unaweza bambia juu wasivikamate vya speciale sana mpaka ndugu yetu aendelee teseka kule, pourtant ni vitu vya teketeke sana. Bo, asanti. Unajua sisi hatukuweka limit, kila mtu kufuatana na uwezo yake. Kama ni 500 francs yenyewe uko nayo unaituma vile, tutashukuru sana. Asante sana watazamaji wa Hiti TV, leo tulikuwa na Johnson Batey, nyi wote mnamfahamu, na ndugu yetu Sami Tungeston ambaye anaumwa huko nchi jirani. Tunaendelea kumwombea ili Mungu endelee kumsaidia, na kwa nyinyi watazamaji wa Hiti TV tunaendelea kuombea nanyi pia ili mpate ile kidogo ambayo itaweza kumsaidia, na siku tutamwona hapa Goma tena tutafurahi sana pamoja, sababu ni mtu wetu, hatuwezi mtupililia. Vraiment tutafurahi sana. Batey, eske unaweza kuwa na neno ya mwisho ya kulancer kwa telespectateur wa Hiti TV na tumalizie hapo? Bo, neno ya mwisho tu unajua ni shukurani. Shukurani sababu depuis tulilanse ile kampanye kuko watu ambao wako natuma don zao, hata hawamufahamu. Unasikia mtu anakuita iko province mbali, hamujue hata me, unaona mtu ambaye anasaidia mtu hamujue, vraiment ile inaonesha ke roho ya humanite ingali mwa watu, na Mungu aendelee kuwabariki. Ninaomba tu kila yote ambaye amepata ile message aendelee kusensibilize na aendelee kuinisia watu wengine, tuone kesho au kesho yake ndugu yetu sasa tutamuona hapa Goma na alishapona na iko na shuhudia. Vraiment itakuwa onere kwa Mungu na familia yake pia itafurahi kuona watu walisaidia, walimuokoa. Asante sana bwana Johnson, ekipe ya Hiti TV tunakushukuru sana, surtout tunakushukuru sababu umetupokea vizuri sana. Nami nawashukuru sana na naomba pia watu waendelee kusapoti hii television yetu ya Hiti TV, sababu inasaidia kupartaje information pia katika makoze sociale na kudevelope matala